Class 10 Mizo grammar a topic pakhat conjunction kanjir dona zirlaiten uluk takin kan ngai thlatheu donia apu chung thuwa kan lut ngal mai nga amasaberin conjunction omzia riat kan tum don ani lekhabuina min ril hria dana chuan thumal le thumal word emo thuhlom le thuhlom close emo zomna atana kan thuman apiang hi conjunction chu ani ti in tarlanga board exam a conjunction omzia soifiaro tia zona local ani chuan thumal le thumal word emo comma thuhlom le thuhlom close emo zomna atana kan thuman apiang hi conjunction ani ti in chan tur ani anoya hian mizo tonga thuzomna conjunction kan man thin chu hengte hi anni atita a chi sang sang aron tar langa hengba ka hian soitur tam tak anom thenga amai ro chu atlang lon aron tar lang ani le emo tin chuan ti chuan chu ti chuan na a na in ma se ni ma se la awangin chu wangin amai ro chu te hi aron tar langa in le khabua anoi berami chu wangin ti hi chut sual ni na langa chu wangin ti in zia zom vek tur ani entirna a kan kalanga thara le siama chu ani kom ngei atia he ta amasa kan soito thumal le thumal kan mu chu thara le siama hi ani ta azomna tan chuan le aron manga ti chuan thara le siama chu ani kom ngei ti atanga conjunction kan thlan chuadon chuan le hi ani ta ni tinin le khabui nei chu sual om zeu zeu thina in kom ngei ti po hi chut zom vek tur ania zia zom tur ani panina hian ari theya semicolon ata ma se comma arin om atia thuhlom le thuhlom kan nei chu are theya ti le arin om ti hi ania he ta achunga kan mu lom thuhlom le thuhlom ati hi o azomna ta na man chu ma se ani ta ni heta kan chin chia tur poimo tak pakhat chu conjunction zia zom reng reng hetiang chia azia thuhlom le thuhlom zomna ta na kan man na hi chuan conjunction zia zom chi kan man chuan ti tiang ani kara ama a che hian semicolon man thin tur ani ria tur o atota che hian ma se tia m hi small letter ani nge ngei tur ania capital letter man lo tur chu wangin tia zia aumani pon c chu small letter man tur ania atota che hian comma da thin tur ani hemi hi board exam a local thina chin chia tur o tin pathumna hian loma chu sikul akalna a hole atia heta conjunction chu na a hi ania a har lova adota hian engma comma emo semicolon emo ama po da angai lowani a hausa le a nima sela ai ngai tlom ti kan hua ama kan soitawngin heta ma se kan soitawng thawin nima sela ti chu wat pakhat ania thuzomna ania thuhlom le thuhloma zoma anma a che hian semicolon kan danga nima sela dot che hian comma kan dang tiang khan thriat thiam kha atur thina pangana hian afim khurlo awangin achesual ti in kan chiar ta a awangin ti hi conjunction ania adota hian comma engemo comma le thil dang punctuation da angai lowani anoi bera hian conjunction te hi thudang len a zia zom lova ahranga zia zel turani hei hi chinchia tlat turin lekhabu po khan underline thlap turani conjunction te hi thudang len a zia zom lova ahranga zia zel tur ani ti in min hrila tin heta tanga kan chinchia tur pakhat poimo le takom chu conjunction te atia namdang tong reng reng sap tong emo mizo tong lena kan zia zom don reng rengin ani ani kara hian small hyphen ta thin tur ani ti kha rebokila athome zirlai bua zona te a hian kan kal ngal pe nga thil harom lova uluk taka kan en chuan voi khat en thuaka kan hre thei vek don ani question number 1 a hian heng thu zom le zom lo dang lamna tilang tur hian sentence an siam theuh te atia pakhanna ma se atota ma se amai ro chu ama ero chu ni ma sela ni ma sela ma sela ma sela heng mang hian sentence kan siam dona oluk takin enula tuntuma inen tur hi apoimo emema in thethia mani chuan anu lampanga zona zong zong chu alsam takin in thethei to don ani
ma se ti kan hmu ta ni sentence kan siamang a tha khop mai ma se kalei zo tlat lawani kan ti ta ma se ti hi conjunction ania one word ani thu hlom le thu hlom azoma a tha khop mai ti le lei zo tlat lo ti azoma amai ro chu conjunction a kan man ber hi thu hlom khat o wat pakhat ani awangin amas ama che hian punctuation semicolon kan da don ta a adota che hian ma se zo a chia comma kan da don ani kan the thiam tero adota hian ma se ti kan hmu ta a ruwa sur tam viau ma se kholumin zia omlam apan theilo ti kan hmu ta ani ma se ti hian thu hlom le thu hlom ruwa sur tam le kholum azoma amai ro chu conjunction a kan hmang ber hi one word ani tlat lo maya chu wang chuan adota che hian comma kan da angai ni ta hian mo ti kha che thiam tur ani panina hian amai ro chu ti kan hmua sentence siam hi kan chiaranga kang thel tu te an lo thing vata amai ro chu bungrua zong zong akang che zo man ani ti in kan tar lang ta amai ro chu ti hi conjunction ania thu hlom le thu hlom ama sa mi le an hnunga mi te azom veka chu ti rolin conjunction a kan man ber hi one word ani awangin ama a chi hian semicolon kan da ang ti hian tin conjunction dota chi hian comma kan da ve thungang ti khan hria thiam tur ani thil harom lo reng renga adota chi hian ama ero chu aron ti ta hei hi tlemin adanganga ama ero chu han ti hian mi hring soina mi mal soina ani deuh ber maya han en wang hian sentence han chiar taila accident an to ka ama ero chu a him thlat mai tin kan da thung don ani accident an to ka semicolon ama ero chu a him hlap ama ero chu a him thlat mai tin kan da don ani tiang khan hemia hi chon tlemin a dan adang dewa hria thiam atan ni sela pathumna hian nima sela ti kan hmua one word ani ta a mi fel riomna te chu atama nima sela lalpan chung zong zonga chuan a chan chuak thin ti kan hmu ani nima sela ti hi one word ania thu hlom le thu hlom mi fel te om dan le pathian om dan pathian ina an chunga ro rel dan na ron tar langa thu hlom ni kha ron zama ti chuan ama hian semicolon kan da nga atota che hian comma kan da don ani adot chi ami hi kan en leang ni ma sela ti kan hmu ta ani engting e sentence kan siam be thungang chu tiang chu an hriat dan ni ma sela ama hmu kadu ti in kan ziak ta ni mi ina an hriat dan le hmu adu thu asoya thu zom nan ni ma sela amang ta hemi hi one word ani lo wangin conjunction hi thu hlom sang theu ani a wat sang theu conjunction a kan man ani a chu wangin ado chi om tur kha comma ani ta ama hian semicolon man ve lo tur ani atop bera hian ma sela ti kan hmu a engting e sentence a kan man ve thungang pona athin chia a ma sela in chunga azai dam tin kan tar lang ta pona om dan le in chunga om dan kha conjunction mangin aron zom ta ma sela one word mangin ti chuan ama a che hian semicolon kan da nga conjunction to ta che hian comma kan da don ani ma sela ti kan hmu ve ta thunga hei hi wat ni ani ta engting e kan man ve thungang kong chu cheviao ma sela dam lo hi dam doi ina i thlen phot mayang u ti in zia ani ta dam lo chungchang le dam doi ina kong chungchang le dam lo chungchang azomna aruni ta amai ro chu conjunction a kan man hi one word ani tlat lo maya chu wang chuan adota hian comma kan da angai ta ni tiang khan conjunction kan zia reng rengin zia zom lo in kara punctuation man dan turte semicolon le
comma man dang tur te chu kan soi ta uluk takin in lo en non le thin donia question number 2 a kan kalanga heta hian thil har pakhat ma lawa a ol em maya amai ro chu tong kam kan thiam ve deuh te hi angai ton thina thuzia konga chuti chuan chuti lo chuan te na in emo ti mang hian sentence kan siam don ani amasabera chuti chuan ti mangin sentence kan siamang hanen wang hian conjunction ania tin one word ania one word conjunction a khan engpan chung soi nge man tur ti khachu kan soi towa ri nomla semicolon chuti chuan comma iming thang ani mai thil harom lo chuti lo chu zuk le muam ngei ro chuti lo chu i hrisel theilawang chuti lo chuan inpum khat tla tang u semicolon chuti lo chuan comma namdangin min chimral da ange ti kan hmua emo ti mangin sentence kan siam le ang pen emo pencil emo karon ho thei angem atia thil harom lo hrim amaro chu hetiang angem em tiang chia hian atopa question mark tu mai the ngin lo tur ani na in ti kan hmua thil thar chhuat hi a thaviau na in mi hnuai hnung jok te ban phak ani lawang ti kan lau tlat mai ti in kan siama heta conjunction chu na in hi ani tin atop bera hian te ti kan hmua lian ate ram thangi te lom omi te an local tin kan da ta heti hian sentence puitling tak chu kan siam pum ta zirai te pon mani in sentence siam te po zirila a thawme tuna chuan question number 3 a hian kalmai la a thawme avain paruk ania a o b chodi e tia da turania antatik lawa in lo siam re meidonia pakhanna hian ro asura chu wangin leyamin atita heta dik lo ber chu wangin ti hi ani o chu wangin ti hi zia zom turania atota chia comma ta tur ani chu wangin zia zom turania comma atota chia da tur ani panhina hian ka thil nge ya atita nge ya ti hi adik lo hrimma aranga zia tur ani ka thil nge ya semicolon awma hei chu tika ma se ti hi zia zom turo ma se ti hi aranga zia lo turania ma se ti hi in zia zomanga atota chia comma in thang pathumna hian lianite siamite zarite anzai atita hei hi adik lo nuai maya lianite ti hi zia zom lo tur te ti hi aranga comma chu awmna panga ya omanga siamite ti po hi te ti hi aranga zia turania comma hi apanga yanga tin atota zari te ti hi chuan dikta tiang khani lo chem rem donia palina hian aluna thu asoya ti chuan amuta atia aluna thu asoya tia hian soya ti hi aranga zia tur o hei hi aranga zia tur soi a tin ti chuan atota chia semicolon oma ti chuan ti hi zia zom tur hei hi in zia zomanga atota chia comma indang amuta ti chuan adik thap to don ta ni pangana hian pen emo ati hei a type dik lo hrim maya emo ti hi zia zom ngei tur ani atota chia po pencil emo atia hi po hi zia zom tur emo ti hemi te pan hi dik lo om chun chu ni hi pangana hi chuan tin parukna hian aziakna a thelu lo atia ta hian hei semicolon om hi ngai lo aziakna a thelu lo ti mai turani tikhan question number 3 chu nangmanin in chang bek thei tura ngai la a thawme tin question number 4 a hian anoya thu zomna mang hian aol te hi da khatro atita pakhatna chuan somi atia blank awma remi atile tadeya te hi an hoi hom akar ol da kha turania heta kan thlan tur chu hanen tabang bangila achunga tang hian pakhat pani pathum pali panga paruk pek sa oma adik thei om bera kan ngai chu le hi animo le hi somi le
remi te hi an hoi hom ti zo so mi le remi zom nan hian kan mang don ani panhina chuan thei top chhuaro atia ifelang atileta karol da khatu roma kan han en tawang wanga aeng ber hinge dikang o tin kan ngai tua chu ti lo chu ti hi dik berang a tin kan ngai tua ta ta hian kan da khat don ta ni mo thei top chhuaro chu ti lo chu ifelang ti ne amaro chu ti lo chu dot chia hian koma da tur ani mo chu ti lo chu in tianga a to ta chia koma da tur ani tin pathumna hian ka ho duwa semicolon anta a aeng ber nge dikang ti kan ngai tua ta a kan han en tawang wanga ma se ti hi dik beranga tin kan han da ta phota ta hian ti chuan a to chia koma kan da ngai ta ni mo palina hian zuk le muam ngeila atia semicolon oma adota chia hian enge omang mang tur ber chu ti chuan ti hi ani ta ni mo tiang hian da thin tur ti chuan in tianga koma in da anga ilo hri selang ti le mai tur ani pangana hian nal ka ti khop mai semicolon ada a kaleri lo ange atitani engber nge dikang o kan tia hetami hi dikanga kan tia ma sela ti hi kan da ta ni atota chia koma kan da le ang dingi atita a remi emo chu pakhat na aniang ti in asoya ala bangom chun chu dingi emo remi emo chu pakhat na aniang ti in kan da pumta ani ti khan question number 4 apo thil harom lo question number 3 po kan zau to a ekma thil harom lo ani question number 5 a kan kalanga anoya thu zomna dik zok hi thlang chok ro ti anita a kanan en wanganga ol sam lu to ka hi poi panga chau awma are thei atia semicolon awma eng zok hinge dikang tin kan ngai tua ta ama ero chu ti hi adik zok nga ti in tu emo liana nge re theya siama nge re theya kan thelo ama ayoin ama ero chu alim tin kan da ta ni hei ama sa hian semicolon oma hi chu da tel ngai nei tur o ama ero chu ti ma che hian tin panhina hian chu ma zinga semicolon ata engber hinge dikang ti kan ngai tua ta chu ma zinga awangin adik thei to lawa chu bang chuan chu ma zinga chu wangin ti adik ta chu wangin ti kan thlang choka adota chia koma kan danga thlo theina tum theilo tin kan da tonia tin pathumna hian kanina ilo len ti chuan kor ka leyang che adita a eng ber nge dikang ti kan han ngai tua ta a kan ina ilo len chuan ti hi dik zokonga tin kan ngai tua ta hi kan thur chok do ta ni adota hian koma engma omangai lawani tin palina hian lekha thiam ma se emo ma se ti kha kan hua eng zok nge dikang ti kan ngai tua ta wanga lekha thiam ma se ti hi dik zokanga ti kan han tin ngai tua na kan siam ta a atota che hian koma kan da don ta ni mo ta hian tiang khan re thiam atu thina tin pangana hian an tramte oblique le ngayante oblique le behloite oblique le kalei atita a heta hian aing ber hinge dikang ti kan ngai tua ta a ama sa kan soi tongin an tramte mai ante behloite kalei tin kan da don ni o heta henai thil da dik lo om noi maya mai an ti hi naun ania thil ming soina nia m hi capital letter tur ania tin b po hi capital letter tur o hi in sim thrapek donia mizo textbook a hen chut sual tam ta mani in lekha bu hian ti kha kan soi le tu ani question number 6 a hian pangana chu kan zota a question number 6 a heng conjunction thumal mang hian mang tel hian in sikul chanchin han soi te hi chu zirangai lawa board exam a po chuak ngai lawa amaro chu question number 7 hin en le tiang conjunction fia fai taka soi thei turin a ril pe na vongla a intirna pe
be bokang che atita hei hi chu board exam a kal ve zo zo thina conjunction om zia in by hatanga kha line ni lek ania tin ati chiang turin sentence in tu tu in siamanga chumi chu kan man tur chu ani mai ni ole khati zong kha conjunction a kan zir thei chu ni mai te se